بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، مرحبا بكم. أتمنى أن تكونوا بخير جميعا. السلام عليكم. نزمج عليكم مهلا نمليون غني هرما خير na aman hanyonsi pia insha Allah. Siku ya leo ngarjoendelea na utimizi zila muhadhara ikao doraka razandisau zitekeleza banu hausanari jibu sual ikao ilo muhimu le suala hilo likansihe namna inu zabari hindi e dawla ya hatu ya Komor itoendelea usoni. Iyo de namna rakansiri sanari jibu masuala au suala haman ilo harma e halaka ikao ngarzibitao harma e pagine. Afikirikana harmazi halakati ikao rizitekeleza umandoni risana rijibu le suala hilo shangarendeleao na ujibu henu sikurjoka na halaka rijibu fikra asasi wa raisi. Siku ya leo ngarjo sana lijibu le suala linu kao le suala ndalinu zabari hindi ya dawla ya Komor ya hatu isonde la usoni. Leo ngarjo ujibu ha fikra ya satena ndokana Rwanzara angalie harmae zetab ikao ngazibirao harmae dawla hatu na ila namna omkonsi wa he dawla ya hatu rihundukana taban de namna mimi naangalia yeze mashakil ne namna ikao ngamonukana ngiyo sababu ikao kartswende la uson siundukana ngabu mashakili menji ikao lazimu rikensi ha dawla rikensi ha wanansi rifikiri namna ya ushindari rohe harmaze tabu hizo kana rienshi jeheli ikao wanadamu waluenshio harmaze dawla nezenti bali na bali ngwa henshio watu rienshi hawema na usalama hama deze dawla za satena. Donc usiku wa leo ngarjo soma fikra na hiyo fikra muhimu safi ukana rijibule suala lino zabarindi riswende la usoni sidanzana angalie tundukana sababu raisi ikao kartwende la usoni dokana ngabo diktature ikao ngiyo harmae dawla ya hatu e diktature hiyo itongeza ukana kartwende la usoni nabo ekardo anzari rejembabi harmae tarikh ya hatu hedi mrikao hasomo e tarikh ya he dawla ya Komor ujo parsa ukana diktature inu nike jan isa juzi hau jana hau fatra he tarikh ya mwisoi wa inama inuririthi na regime na system ikao ika ya harma ila dawla ya hatu wakati ye dawla ya Komori yandiso pangiha na uvenuha yirende he dawla ekahanemru ikao hasomwe tarikh ya Komori ujo parsakana Komori waka warabu waka wa Afrika waka maaziatik ila akhiri sha wanrikao washindi wa hansi system regime politiki ya ka development mbabi do warabu ikao waja wa hansi la riko hambokana de system iparao de asaltana ekirabu wabitali ye systemu hiyo kejaka systemu ya demokrasi sha ika systemu ikao ika diktature bana ekardo anzara ngalie namna wanrwa kwangalia diktature na demokrasia basainu ye difera muhimu bengoni mweze difera kao zouti lo harma demokrasi na diktature dokana wanansi wao wenda wajitsungulia wala mrikao ujuko hanza yendise dawla yude yani difera mbabi titi kao yo muhimu harma ikao ngaranzao rifanye siper baina he diktature na demokrasi na zasate na ikao zomkilishia zinjia harma upande huu. Donc ekardo anzarangalie nidham ne system ne regime ya kayano warabu wakaharme dawla hatu kejaka demokrasi enamna wakoro he sulta yende harma mruwasatsen sha waka nidham waka system namna ya tartibu ikao ihafu haransi ye ezi enamna wasaya korenga ye ezi izo hena mrikao hasome tarikh ujoshinda ya zijue hau ukweli hau winchi. Donc dictature ikao ngarambao kangi harmwe dawla hatu abasayino
inu kejawa inu tia lelo shainu inu system ikawo ririthi harmwes fikra ya kipolitiki ya hatu ya kikomor halafu ijata basa inze natija ngazivenu hao omusizoni hunu ikao dorilio. Donc narangalie nukta ya satsena aro mushkila tsudukana ngabo dictature sha o mushkila ulio dukana abasa ino ngasi harma system ikao kabati ru'ya kabati vision yodo banu walo e problem ekar somo tarikhia Mongozi Ali Salih Mtsashi wa rahimahullah ngarjo parsa ukana haka dictature sha haka dictature ya kana vision ya kaanza ya wasulishe daula no mujtamai wa Komori riwasuli mahalani halafu abola zimuri difference baina dictature kao ketina vision ketina roia ketina programu na dictature kao ngiyo na programu ngiyo na vision ngejuwao mahalani kao nganzao yende yodo banda kubidiri kensiri fikiri nukta muhimu hamadi yoshatsudukana na bika ngabo dictature ngabo kadha walakin hen wakati riju kwamba kana ngaranzori change abola zimuri na vision rijuwo bahanruju kwa iso change jiheli kana rais rahil Ali Salih Mtsashiwa rahimahullah hashindi hasomwe masiwa hasomoze zila mutaghayirati dawliya hasomwe namna ikawe politiki kaya hahundu nukta yaka muhimu hamba ukana ekana ngaranzore ndile usoni abo lazimu rengeze ila politiki ya ndani ekangaranzo rengeze politiki ya ndani iliru juende la rikana daula njema abo lazimu radise harmale dima yode vision yakana mruikao dictature walakin hakana vision hakana ru'ya yakahanza ya wasulishe ya daula o mahalani ikao hakahadhumania na bilfa'li riwono kana mahamili ya ezi ya daula hatu ikaya miongoni mweze daula harmaye ze pays Afrika za kuendeleandro za kana namna ya mkonti mwema. Iyo nukta muhimu jiddan jiddan khulasata hi fikra hiyo do kana dictature liyo abasaino ngasi harma dictature kao ketina vision ketina ru'ya ketina barnamaj ikao wanduko tushinda ujua engaranzori wasulindahu do banu walole suala wabitali yawe daula kenwede la usoni mananga abo dictature kao e dictature liyo ketina ru'ya ketina vision kana mimi ngamanzonro hebanu nende mahalani fulani halafu yabo tiji prepare zondogozo nsipia ili ni waswili harma o mahalani kao donanzo nende barnamaj za ekonomi barnamaj za politik barnamaj za msomo barnamaj za haina ikao ngaziondelea osoni ili daula ibasawe yode nukta ya mwana nukta ya bili harma lefumvulini dokana kamdo anzara angalie na mnararengaye uhurriya wa he daula ya hatu ya Komori itoka mahadisi ya hatu da sine Mfaransa mahadisi yala wana ukana hindi abonga rengawe independence ya hatu karsurenga ngarengawe ena revoti karsura voti abonari yani ikama hadisi shakabjaka ya hamadi ze daula mwangalia Algeria ala sabili almithal ikardo nzarenga Algeria wafu milioni na milioni za wandu ikao wafariki no iliwa hunde uhurriya au shuja wahao Komori dinamna hii Komori wajiri kwa nari hadisi wala wavoti wala kwa javoti wala wakubali kwa jakubali irende hatari kanti ilifanya mkataba wa hatusi na Faransa ukana abungari rengao uhurriya wa hatu. Donc oban nanzono wasuli harmonu kutayu hindi dokana abasa inu boramba kana ngasina daula abo lazimu rendera kensiri hadisi dasine Mfaransa mahadisi ya kweli rihadisi harmwe mikataba ikaudo ya pangiwa wakati rarengeo hurriya rareho harmo kolo Mfaransa rikensiri hadisi sina Faransa hakweli hanamna ikao ngardo shindari some zila mikataba ikao ngizona udhulumu wa he daula ya hatu ritwende lauso
Idhan abo lazima rifikire namna hiyo, kana rifanya mikataba ya hatu sina Faransa, rifanya mikataba ikao yo harmo defense, rifanya mikataba ya hatu harmo ekonomi, rifanya mikataba ya hatu harmo politiki wa ila akhirihi. Dawla hatu ketsuende la usoni ngasina mahana mahayo waza. Abo lazima kensiri fikiri nukta hamandi yo ili rishange na bikana ngarendelea usoni. Iyo nukta muhimu. Ekardo anzari nji harmo nukta yo rifanya mba tafsil mbabiti titsena. Narangalie Faransa namna ya roha harma ze pays Afrika hauroha al-asas kana haroha, walakin shaha hansi tartibu ya ushinda ya kolonize ze pays hizo hanamna tartibu mikataba neze sharika za kifaransa zilo harma ya Afrika za tambalia mwengoni mwizo zilo harma ya daula ya Komor ya hatu. Na mangalie Komori ngasi harmaye majlis ya iparao France Africa. Komori ngasi harmaye Francophonia. Komori ngasi harmaye la politiki ya hansiwani ma politicien wa Faransa iko para Jacques Foccart. Komori ngasi harmaye la mapesa ya lambama makartasi Faransa atuenda ya print. Yarinika mbakana mdorumia bayo mapesa na hakikatan ya lasima pesa hata abadan hini mrikao hasomo ekonomi haki akademi ngujushindara mwekana ula udhuluma lutingo virabala ni Mfaransa ya fanyao ye daula ya Komori ya hatu. Faransa hende hatsanganye bank central ya Komori ni bank central ya Faransa. Udhuluma abo karwende la usoni beker jar kansiran bari change fulani haroha fulani haja fulani haroha karnon de lawsoni صدقوني karnon de lawsoni hata ikakarja kansira fikirize nukta ikaungar zivumbuwa na nukta za satena ikaungar jo zivumbuwa harma ze muhadara ikao do zijao. Idhan kweli ngaranzori de lawsoni abo lazima kensindira fanye mahadis ya kweli ya hatusine Faransa harma ze jawani buizo. Na mangalia ala sabili mithal aidan ikao muahada na mikataba ya udhuluma ikao ngiyo harima ya hatu da sine Mfaransa. Ukana Komori keno mkinisha wandu watu ndawa hule pistole nzima beke nzima na daula heni daula ikao wanzani mwe daula ya Komori keno mkinishi hasiba ukana hindi ngabo mkataba wa hansiwa wa hatu sina Faransa. Ukana wode mrujorni ka pistole, wode mrujondava ze komba, yani ke majeshi wa Komori, ikao wazita hao, warumie harma, dongo za uhimaya, za uhifadhi ya daula hao. Wudhuluma. Na mangalia basain, Komori aidan ngasi harma mikataba ikao, kenomkinisha Komori ikao waona resource, ikao yo muhimu ya utongeze daula ende leo soni waifanya ekonomi waihuze ala sabili mithali de gazi de hene mbahindu ikao yo harmwe ardhi ya Komori abo lazima urendera ile heo ojison mwa Faransa nezema sharika za Faransa ikawa unukana ngwa juhunda faida warenge ikakuwa na hunda faida abo dabor joshindara bikana ngaranzao redera tahe wandu wasa tena wajiwa wafanye hazi amadizo bodhuluma na abo izo katu ema politicien wa hatu kwa tuzivumbua shangwa soje jawarambia ukana ngarifanyo dialogu leo ngarishanjwe dusturi leo yani mikataba yani mahadisi ya halena hadisi kao dozitekelezi waone mapoliticien wa hatu. Idhan izo muhimu lazima urikensi izo mithali risingo zitolea vanu ili rishinderi rambu kana vanu ngasi harma udhuluma ikao nguobo juu utongeza ukana Mfaransa ngurdhulumu ensi ya hatu halafu ngasi harma wandu ikao ngwa dictature dictature la kwa tina vision vision watona vision ye daulange juko potea yudo banura wasili wabitali ladhimu sisi rihunde tartibu rihunde namna ya utongeza ukana rikensi rihaisi hama hadisi ya kweli da sine Mfaransa no ilir joroha harma tabu ikao dorilio harma ye daula hatu. Na mangali zabari indira bakana ema politicien wa hatu
walio kwa tina ila vision ngamjongalia sisi hena mkomori ngujomkinisha ya towele jawabu kana ovahanu daba ya kobidira andise daula hatu yendele uso wakomori jomkinisha sonsi pia haunusu ya hatu ruwafikiane harma jawabu walakin le jawabu sisi ruwafikiana daula ngejokana jawabu mukhtalif na mtuangalia ze mashakili pia ziremao harme daula ya Komori ekardo anzari some ila ru'ya na ila fikra ikaungionaye madhamana wa daula hatu zila suluki na zila tabia za kipolitiki kausi uzifasiri barjonda ukana yode namna wowo wasomao ze mashakili ne ze tabu ikao de zilio harme daula wabitali wanzua hunde ze ila solution aba hainu wajuja rambio kana ngaranzori changer dustur طيب sualangi loban hal ye mushkila neze tabu ikao ngaziremawe daula hatu gizo harmwe dusturi ya Komor afikiri kana kaziti harmwe dusturi ya Komor طيب aba hainu wajombo kana mjirken sirifanye dialogue rangalie joko de sulta inunge ekainu hisa zinu dobe joko renga طيب gasi mushkila do yude ze mashakil zitongeza kwa karson de lawsoni do kana rejoindre dobe joko ndese daula dobe joko ndese daula ليس يعني yusido bahanu kana sisi ngasi lazima urikensiri fikiri haukweli wa Komori lazima urikensiri fikiri haukweli rifikirize mashakili za kweli ikao ngazijori toa harmaze taburilio mkomori kesubidi kana jari hadalo aramla kana gojoyen shi harma khairi sadika hode mbeboni dunia ni la 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 ليس بهذه البساطه lazima urikensiri fikiri namna jeheli kana ze daula za kiafrika abasa inunga zikontio zifikiri hanamna ukiaungu endele usoni yudi namna rakobidiri rendele usoni watu na mangalie nukta muhimu ya satena daula abasa inu wajawa juziza tabu wajuziza ukana lazimur dorongo eshi arabu okay mafish mushkila eshi arabu walakin wanrikao kweli wanzo wa shanje ndongo za muhimu abwandu rejei hazila muqarrarat na zila baramij ikao zo hansiwa 2008 ya Ligue Arabu watoa mabaligh watoa mapesa pia na baramij ili waje wahansi shiarabu Komori ti Komori basi shada zila pei kaungizo harmwe Ligue Arabu watorongwa shiarabu wabeha baramij watahana mafundi watahana wandu ili waje wasaidie Komori wadorongo shiarabu tabia daula hatu izo wafanya indi la shay na mangali hen wakati kaunga si harma regime ya dictature ya changement wotu anzawa diseboju sha ekawango harma system ya demokrasi changement yo hadi savonsi bimana yo hadi harma tarbia yo hadi harma msomo yo hadi harma malahoni hata idohe ya iwaswili hata ije iwaswili woju yo dinamna ekawango harma pays ya demokrasi wandu wanzu wafanye changement ya kweli changement so hadi saransi bonsi wandu hadi supanga jili ya nyumeni wandu hadi supanga mushtama wa nyumeni ili wandu wa waswili harma woju sha enu wakati kaunga si harma system ya dictature wandu so hadi sabo jukana na changer mdu fulani na changer jao هذا ليس بهذه البساطه ليس بهذه البساطه رجوamba kana lelo karender zingara mdu yanzo ya hutubu ya rongo shiarabu na bo muadham wa Komori kwa surungo shiarabu idhan hadhihi sadaja karna wasuli mahalani iyo de nukta kubidiri kensiri fikiri wa Komori ukana panu ikangara nzore ndele usoni abonga sina nukat ngasina bandita zino ya kubidizi elewa harmwe tawila harmwe tablori kensiri zifikiri rifikiri kana ngasina nukta tsaino nukta ya mwando lazimuri kensiri fikiri ukana ngabo dictature tsaino iliyo yendeleao harmwe masiwa na abo ketina ru'ya ketina vision ketina mahalani kaunga nzoi wasuilishe daula shahenu usiku ngabo tungoja na program yode manara mbakana kabati vision
juzi wambakana ngarjukondera tuwele gash okay ele gash liwasulindao juzi wambakana na mjerken siri hadise na mnaye sultani jowhisa wanduor revoti okay ubaden lelo wajambakana lazimur dorongwa sharabu hadi ya awonga angartsabu hao na mkera babu ngartsabu hao yuside namna ze daula zikopangwa لا ليس بهذه البساطة يعني نحن لازم نفكر وكمور لازم نفكر wingi wa Komori wa Ufaransa na mtuangalia ze muasasati na mwangalie namna ze decision kurengwa harma daula na mwangalie namna Faransa wao wakukansi warenge decision kenesu mkinishakana rais wa daula ya sojuhala lele lo ajambe kana banu nari dorongo shingereza la mush bihadhi albasata ليس بهذه البساطة يا جماعة لازم مركز نصير فكر يو نقطة يا بيلي إكاكويلين رانزورن دي لوسوني لازم رندرا كنسيري فكري نمنا يو هاكيسي ما هاكيسي لامي كاتابا يكاونجي ظلمو يدولة يا كوموري يهاتو سينا فرنسا يدو باكو بدي وكاي دوك يا وان ركاونغو فرنسا ومجاليا وكوموري walo Faransa washindao wa hundu namna abo lazimu simfikiri muangaleze parti politiki zilio Faransa ikao zina namna tartibu ya usaidia wanadamu wake harma uhuria buda kubidi mkensi muhadisi nao kana bani daula hatu abasaino lazimu rike harma daula jize daula ikao zibenwa daula njema daula zoyenshi ha amani na raha watu wakensi wa hadisi wao joshinda wapiye harme ya assemblema yao harme parlema yao iliri hundeze haki za haturirohe harmawe shekli ya hukolo wajawa hansiwa harme daula ya Komor nem Faransa idhan khulasat hadis ikakweli ngaranzor rohe rijibu suale ikao zabari hindi ya daula hatu isonde lausoni abo ngasina nukta ikao lazim urkensirzi fikir lazim urfikir kana dictature e kana ketina vision e kana ketina ru'ya ketina program abo ye natija ila alhawiya abo ngasu jonde la ila jahannam e kana ngasina dictature iliona ru'ya iliona vision iliona ijuwawe hadafu itsahao wabitali ngefanyao ze programu abo d'abord jonde lawson yokeno kena hata mushkila abadan jeli kana riwono dual riwono pays ande siwani ma dictature sha wendi lawson izaba sainungizo daula na mangalie Kuria shamali na mangalie ze pays zonsi pia zende lawson na mangalie Alma waka Hitler na mangalie Italy waka Mussolini na mangalie Rusi pia hizo pays kao zikana madiktaturi shadu kana wakana ru'ya wakanza wa kujua mahalani wa kwanza wende yudo nukta muhimu asa tena rikensiri fikiri namna rudirre jeiri someila mikataba ya hatu sina Faransa ikaunge dhulumu ye daula ya hatu na mangalie mali ya basa inuzi jiri wakansi wongwa somao ukana lazimuru change Faransa yotide jannatullahi fil ard abadan ze pays zoshinda zisaidie Komori ngizo zinji na mtuangalia basainu e daula hatu lazimur kensiri some namna ya uruhar mweze mikataba za mafisi ikao e daula hatu question de lausu idhan lazimur reje har mweze taqarir reje ruone wandu ikangwa sisao taqrir ze munazama neze organisation zilo har mwe dunia ja searching global na mangalie majalla ya foreign affair na mangalie ze majalla hizo pia zikofanya taratibu ze daula ikao zende lausoni wandu angali wandu wende watahe mikataba hatu desine ze pays rirohe harmatab laalla garsojo hundakana mkumoria hunde raha dunia ni raha jenda akhir idhan iyo de fikra mshinzira tukanzari isibano lelo biidhnillahi fi yawmin akhar garjojo jari hadisi na fikra sasana aqulu qawli hadha wa atamanna alkhaira lilwatan wassalamu alaykum ورحمة الله تعالى وبركاته.